Casebo, Bigisam, just to save me now. Sompa de Abama, Sompa FM, Emakatiapa, Sompa TV, Emanitie, Sompa TV, Emanitie. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Abo nunsia aha eye Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Anapa nunsia kase nia ekoba jesi sempene bema nia woton adansie ho ni mapapa nyina wo man Ghana mu waso asene se yemfamre ho no eno ebre na aso a yede esom wanyu no nko na aso yasene Leicester Ghana Limited enso ede ya street paste ene ne brush no ede boye chidom ama yetime de asom wo ene anopai abusia ya trase e wo Sompa 106.5 enkran ha no Asante Mantam Sompa 93.1 eno nso agikasie ya wo bo epeten ama wo bia enye bi etie Adamfopa radio ebutu France Paris abrechimemu ono nso agikasie e bo peten Sompa 101.1 e watakwa Sompa 103.3 watakrade Sompa 106.1 e watachima Sompa 98.9 e wosunyane Sompa 90.7 won Kranza ena Sompa 101.3 eno e Doma FM 100.7 wono nso agikasie e bo epeten Kaneshia Band Radio, Ewan Cran Kaneshia ya Oji Kasi and Afe Kingdom 106.1 FM and so Ewa Mankesima, one also Ajikasi, Edeya Sempatron Ewo, Ebusia share your Facebook so Sompa 106.5 FM Accra, Sompa 106.5 FM Accra, and answer Sompa Accra 106.5 live, Sompa Accra 106.5 live. Nina Yabutua, Ubetimi Iroya Chirakwan, YouTube no Sompa FM live, www.sompaonline.com. So, in semi Dudwana, Yakuche, Ediakoguha, Ubetimi Ako, na wako kenkain be. And there are no paying someone at the namno. Not possibly, and say. Ghana Mampani, His Excellency, Yera John Dramani Mahama, Asha, this year one more flamanta mu bosse. Volivo Bridgia, and no other hobese, infinishia babru de Wohonino. Here be, I think query and one maybe. Now, many workers say, National Development Planning Commission. One more a report, no much as officially, one year per hontoma. Mankesim adeshia eka so wamoya saponsem nyina ne se aposifo atete chan radness no taxi drivers no agigi wonu matwamene buo bi a asefempa Western North Regional Chairman Edema Peace Council said one more year you betumi bia aboa ama asumdwe pa etimi abampata mo Mesini abankrachi ya wono wosunyane east abatompa suyasu no yamfo Vincent enchi ejei washa adehia no bosse main station no no wo hono no wonom ebetu ho na mo papa bi yebetwa bosompo na afi yakwa amanone na Ukraine Volodymyr Zelensky wa pamo ne soafo a hwe ne bambo ansam so defense minister manfo na tie gumontene so ye kire se wo monti bi da ensem ne bi ka we no ho na ye tena se na afi ade munchire mu nyina de abrawo rich BITMISE Tony na de nam Facebook ne so na Elder Jerry enso ebo ne chidom kama na bibia ye boko enuan ma wote yenka no eye me odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma meni aba abena bedu adepa kofi Afei abusuya kan ya ho na yemfa ensam ni nkyeremu ankasa ensom Ghana Mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama semu se jata Mr. Babio eneka sei wabra dwumadie ekoso ana no no eye Japan model market no e wo framanta mu wanom ede so katen no dwumadie no kwahyehye so no ene wakasa dwumadie na se ene ode to ade hye wanom e wo framanta mu sei
bridge ya eno no ewo volivo ya won mu nyina anim sesesei atete apansamoam adehye ekwaten won mu baten no empanifo de ama contract ya oswani a wono wohwe yakwan ene yakwantempo ho nsam so eda na bamu a enche kora contractor no eba be hye dwumadie no ase obetimi ede ne sese ne bu se gen na waka promise on my honor to be faithful say hwe be afinkwa wiye de na bridge no bibia akoyie wobra wodi nsemi atudwa awodwumadie na se no sei ene koi. Let me add a message. I know the Volleyball Bridge is also very dear to your heart. Recently, a delegation led by the road minister and incidentally our revered traditional leader who spoke here was a member of that delegation. They went to Japan and concluded on the Volleyball Bridge. A contractor, they are going through the procurement processes to choose the contractor who will execute the bridge. We have to choose a new contractor because, unfortunately, over the last 8 years, the delay in activating the bridge, the contractor who had been chosen to carry out the works got fed up and pulled out. So now we have to go through a new process to select a new contractor. And I'm assured that before the end of the year, that process will finish. The contractor will come and will cut the sword for the start of work. Adehye ne den sembo hye ho sanse na wonom atwen so mbeti asem de yi ache na Volleyball Bridge no wonom aye ne yi enti no Ghana Mampani His Excellency Yewura John Dramani Mahama wabro kopie mu fra matam Japan Model Market ya wonom de aso ekobọ fom dwumadie no ase no ene o hye adehye bo enti womonum nsuo entwen wo pemfinhia nwotwe ne kura akire a contractor sesa ne nema kura motumi atena wonom adwehwo a na nya afi a wonom eba beye enti afi be kwa wiye de na adehye na ate asempa yetwa ensem no so ewo ensem foforo emu. National Development Planning Commission penipa ya oda no Dr. Nimoy Thompson wono na dia to jo chese no kore one report to a comprehensive assessment edema Ghana yenkanko ni nyina no aye ready ya womo epa ho ntoma kama pa na nia womo akoko Ghana etifini atoye ni nchoro ni ntwiaso nyina ajeju amanfo na dwenkyere na afi womo hunu ba bia ewoso wo man no ye kekere ye niema edefa na ye gya amanyosem da bia manifesto ni aban de beba bia no eye ne ono nko atena ase na emom enye nia wo man na nkasa pe na ye gya sa de nyina pani bra wo bu padwumadi ho ntoma ya wo de nsem tudwa no na wo kire mo se sa de we se aban agitum na se o kaka niema nyina bomu a ebetimi aboa pa amo man kekere no etimi akonkan san se okọ amama ahodo so ya hwe masua wo na wo National Development Planning Committee anasa commission ewo ho a niema eye ne oman ne pe no na wo mo ebo hu dusudua na fe wo mo de kire eno nti aban ne ba we start we ya wokọ na se aban foforo ba ne ewo ho no ne waso ato aso pepepe enye se enyema aban na ye enye ne ye hye ase nti no me ba beja na anasa me ba beto na jeje mu bia ebra chairman Nimoy Thompson obenfo doctor wo de nsem tudwa no na no pon cheku ejina na ho pe enti otase bi ba ese. This is a device that was developed years ago to make sure that the last year the sitting government overlaps with the first year of an incoming government as a way of fostering some continuity. So it's pretty much experimental. It has its ups and downs. What we do is to look at the number in their objective form and necessarily assign them to a particular government. These are Ghanaian projects. Monies have been allocated. Of course, anyone can extrapolate as to which government takes credit. But from a national development point of view, we are looking at the numbers in their most objective. Anybody can then assign them to a political party. In terms of the overlap, where one government has done for what previous government did, we're having discussion as to what to do after this planning period, whether we continue to maintain the overlap system as a way of promoting continuity, or we somehow terminate that in the sense that the program will terminate with the end of a government and another one will come in. But we have to, before we do that, work with for them to understand there's still a lot of room for educating the political parties. For instance, 5 dimensions of national development, how to formulate policy, how to even test those policies before they come out. Sometimes they make promises. We Dr. Nimoy Thompson, wano ena we jemtreni chairman edema National Development Planning Commission. Na we yepe ena pani kwankyerefo a meche Director General ya wada commission na ano Dr. Audrey Smoke Amwa. Wano so de kakra kan no chese no kure
adwuma won no ye no ebetimi aboa pa amo man chechire no atimi akonanim 2026 will begin a new series under resetting Ghana agenda, creating jobs, ensuring accountability, and promoting shared growth. We have carefully evaluated what we did as far as the previous policy framework is concerned. That is what led us into the production of the new policy framework, which all institutions have prepared their plans based on. So all the ministries, all the regional coordinating councils, all the districts have prepared their plans based on the new policy framework. And that policy framework, in addition to the work we did in 2025, contains the current priorities of government. And there's a slight change in the dimensions. The agenda for jobs looked at 6 dimensions. This one has consolidated all of them into 5. We have economic, social, environment, infrastructure, governance, and then international relations. Director General Edema National Development Planning Commission, Dr. Audrey Smoke Amwa, Nene and Yeti, Nasamani Boy, Nano Ponchiku, and Edebre. Abusia wasugusu a wutie no sia bremu kasia yatu dina na ka ejesi no sia bremu kasia e wasompa so yatu ansam no so ne akoyanim e wonsam foforo mo na mfimfini mansam eho ene yedi wudu adehia won wo mankesim wo mu su papa wo mo haka wo mo ade ato yensem twani ya rekanan enim nyina ne sem wo mo di dwa e wo mo bus terminal ho biaye a eho no etimi cheka so pa no Woman as I say, one watching woman. A posiphobia, one of our a mankisim, and canka one bad duty. I will be a hoka crano. One more ha a taxi driver for Panyasam Kuma. Yanfan say, a beer or Quablanijin, a quahona taxi driver, a Jinan or Fano. Or quasi now post is a macho. See a watching us who are finding 500 Ghana cities. Titisicano 5 million. Na yan show taxi driver no oya town running our mankisim ne important ho kakra no wano anu de no sales no wonya sen no wakoto fuel sei se bia na gas pipe bi be paye no wakofixe ne sei no de sen akwa ne master esa ha dwen esan se one mo fa de hye no kra wo mo gi 250 pesos enti 250 pesos no a wafa eye passenger no a wo baba betua no na ya find se bia ya wosi ni ne nye ni agene 5 million na e ha dwen and am so ma taxi drivers ne so wo mo nya adwuma e won potem obio se no adehia no ho kire wan mo pa ya enya asem kuma ahyenkafo no a wo mo twi taxi driver no wo mo twi taxi no wo mo ne yesem twani erekanan e kasai Kitanti bi na bedro maso ya nwa sama bi ha be ya so ye the hwe obi bo be djuma na ba na mu ye wale so we are professional drivers, we have our licenses but I tell them but you watch na you watch you know obi say no ko maka e ba de tian wa no what brage be say ya wa beta wa watch no baka wale ba cho kra no we jo hele city so and pa masa wale yin bi yes we be wa kana ji watch no ye be ma o ma de e ma de ka oyi na ma pa et da ha no bi be dine bi watch unlike other places yako miamia bebre so de yako na jina nse na sakwane de ma ono no ya de police mi abetro bada ha no ye jina bia be ye jina nse mpo na be ga na re isi obi kwara no ati yes something no a we o se mena yako na londos ana yi ba stop taxi di no wa yo dem what you so do ko di pe ono chile mpinfu ma ono police kata ne kana ta 50 Ghana obedi na wa me ye hia ende ha ba ya somadwe wo ba man ya ba stop ne hu na ifin kan ba idina ifita kra do da adehia wa muchi taxi ewo mfimfini mantamu mankisim wa mo amuchi ni wo mo station kase no ho no wa mo na ekasai nti sese ni de epushi wa mo nyina from kuroni mu a wa mo twi hyen no awa meaye fofora apase nyafo nso eho kire wo mo wani wunya gina ya na wa mo se aposifo nketenkete bi aba hanya odi akwanim parkway wa hwe yiye pe ya jo 5 million yensem twani erekanan oto nkra mfimfini mantam so nyo no ene kitire bai yamfa ya nchire mu ewo atoye latifi mantam mu na pani a wono na eye dwemtire ne dima peace council ewo mpotem wono kroye wono na se hwe also Catholic diocese no woda no se bishop most reverend Samuel nko aboaten wono na yeka se wo kire se sani Ghana amamra constitution no ama wono kwan peace council for adwuma a ode ama wono eso pa se wo mo beboa na asomdwie ye bo ho ban na asomdwie timi atena
na basa ye mente me ho ase ne ntokwa bone ne nyina etu atwa no eno ene omasudie pa na wo mo ye nuom betumi bia aboa amasa asudie ya amamra constitution e de ama won no etimi anyane mamu aba eno nti o ma keke ne ma bebre e de abo mama ene ma bia wo so mo ye bia no wo mo gusu ye na ensem we nyina no na woni yama ne boni osmafo kwa miewusu ya oto yan krade free se hwe so ene bo sa ankomo yi yani wan bebre no ma public domain ti anan crofo bisa se na peace council for kwa dia no mo ye mo dia no mo ye di juma bebre dumre bia ko schools mu ene mo fry ekodi nkomo because we share nan say ne ma ko so wo schools bi no hawen dumre bia so mo so ye ko so say peace council no ye body eminent members so mo hwe they to prevent your friends say conflict na ye to manage conflict na to solve conflict because we share mandate no we are 2011 no you no pa chira na say e modern na say be ya say be anka ntokompo enye de emma na yentumi entrance e wo asomdwe mo no yentumi transfer ko enka say ye disa yuma no ebi no ne nkomodi mpa ye friends ye die nti nyema bebre na ye tu ho anamo so a bi wo ha ye no kokko ebi no ebi o ha ye no kokko bi o ha ne aye de apie we eye most reverend Samuel nko aboaten na wo wie kura no eno wo kire Ghana fo nyina say eye a munni mra so na mudi mra so a ebebo man no modern say the mrabe juma wo bia e wo bia because yempio Ghana mra no na kire ye de ye na kire ye de sense so ye yetumi ebo modern na yetumi bompa ye na ya mende na dom ye na yetu sa na mono gidi say ye nya bibia perfect but ye beboa ye amayetumi atrasa busuan ba ko beboa ye amayetumi aye de say ye nya ya somdwe wo bia ye wo bia no gidi say nyame adaroma onfa nka me ye o de be ma ye nti ebe mu ye nya botre enkoso hu ye ho say ye nipa baako enkoso hu ye ho say ye busuan baako sabe esene techere mampo omoko atana ma chede a eye kitahudi a chede a brone say eye dialogue anya me de adom ye ba say na ya masekan anya ye dialogue ya ma etuo anya ye dialogue ya ma AK47 anya ye dialogue na ye de ya no etena konya so ekasa amen so eboaye ema we most reverend Samuel Nkwa Boaten wono na we dwemkyere de ma peace council ewo atifi we atoye na atifi mantamu wone ya maneboni osomafo kwa miewusu na ebosa enkomoyi na kwajejesi company limited ekoba sempre mo be ma na woton adansi ho ne mapapa no wono na efra wuyi o wo se wonya asase unya ya nka abegbo kakra de yesisu tie ni ye bra na wo mo wafutuo ni akwankyere se ne be ya wo nkoso kwa mu ensan ma na obetimi ahyase na wawie ne pepepe ekwo ba jesi sempre mo be ma no afei eniema a wo beto e wona kache no se obomoden ato se ekim oton ne mapapa e de ama wo no na wo sande guka mu de akwa akogya o free ya wontu ahyentuade bia mese nkrofo bi ye bi ya wo mo de no wo mo so mo de guka mu de akogya o free enso wo mo de sa car no ho de no de abehye niema ne price no enti wuto a ade 1 cedi no wo to ma 2 cedis wo so de guka mu akogya o free wo boa wo eyebuo no wabu afa so sa no kona na kwajejesi company limited aso ye adansie ho ne mapapa no ne yede hyase no ne yede kowie no ne nyina na kache na be hunu no me patroje ne numbers no na phrase si a na Ghana ha se ne wate ne ho apete no wanche obabia ben wo na bra na baji bikoto anase baji biko na fakosi udan ne sisi a 0204 355 050 0204 355 050 ena 0244 419393 0244 419393 ekoba jesi sempre mo no no ena maka no ho asem de acho ne mu anopei watwiri wosia na afa na wobetwi se watwiri na se wamfa ya street paste ena ne brush ni bi na twiri ya mpacho tumrika sankotwiri ne bio kope bi na fatwiri na se won afa na wobetwiri dia ena ya asem de pa bowra shop bi e ben wo na kope ya street paste ena ne brush ni bi your white ni wo your hair ba ho ena your total care enso ho wodi twiri wosia ekoyie pa eba o sen ho ban efri mu amowa edidi sen ase esesen ema esen no kaka eba se nyina no eyi ni nyina de fri na afi aboa wo ama osi achi nam no aye de ne kama na bia atimi akoyie e de ama wo ya street paste ena ne brush enye na e wo shops ahodo nyina mu wo pedodo na wonso atu atonwa fra numbers itawu 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na oni yen abonkomo wonu manda roma eno ma so yasene ma yen anibotata mi ensape ye dane ye ho abasisi a
TV Emma Aketiapa. Ebusuya yada se yetwa samno aso ewon sam foforo mo na Sunyane East mansini nim ehon yede woko MCU metre mesini no aban krache eyononya for Vincent Ejei Antwi wane empanifo adi nkomo efa Sunyane wo main station no ehon wo kire mu sese de main station no apro atete apansam no esu de adehye esu bi party memfo su bi afei ahyankafo so esu bi na opese wo ka kire adehye nyina wone mo Sunyane East say esu no se de wo musu ye no eno kra na assembly no wone mo hyehye ya wo mo ayato wone mo efa no assembly development plan no na ewo mu dada ya na wasampanifo ehye na station main station no wamo esiesie bibia agwakwamu ade wose wamo edi ema contract bia no wanom anya ni nyina enche wamo di station no ebema contractor na bibia akoso wabra wamo ni di mpu ya wone emsamtrofo ekasa ye no JB Opambo etoni sembi by say enfie bebreni a ye adwuma e wo message ha ye adwuma bia wa happy se ye be kan pa na ye be se ne so ye papa no na busuafo mo de mo wa ha de bia ha na mo ye adwuma enfie won ya etwem mo na mo be ti wada se mo de bia no ba ebia nwumre mo na mo amodi dwuma dwuma de bia ankoso wa ha amenne odu e message ha ye nyina ye nim se de ha sitie ensuo to ana se bibisa ye ateche ana wafo ti na mo ye dwuma e hye bebre na ye na de bia me kase enam se mpunto no ye tiche ne kakra no aye de a bia ye bia na se obi bia be ba eda ba ko na awotwe ana se de bosunya na se na kakra wa nim no bi so de apa na asema me kan se Sunyane municipal assembly aye wura side mobile Sunyane DG etra ye chi nyame ya adoma ache kura bosume ba ko ntem ye ba be ye message ye nyina pe ye be tu message ye nyina paving blocks se de ne okọ maso ho kwan na ide ko Entino Nyankopon ni hira no sa obi de ba na dwo be de ba wia no pa ho mache ene mfimfini mu honu obi de adrop sa no mo chempuntuo no adehia wonom wo Sunyane East wo koma fante wo yam wo da wo aninkum onenya for Vincent Antwi Ejei onensam eno no eno chi no eno wakacha adehia ni nyina se womo assembly no ana afei security agencies no ewon potamo posifo ka ho womo bo banji ban ye nyina no womo no amu ye pempensu ana nkro ba akofo awura ye egu na de afa na ahonidie hu no wonom atimi atu asese ye chew se wo ya bola egu mountain by heart ya wo so ba ye shepa omudi wura ni free polisi domestic waste banchi ayega daba for moja bachi wo okemu monya nomba ewura efie enwura ewo okemu efie mu eno mode ba ema eno so no anopa biara ese ka bisi aye papa ansa de etidi akle ha nyame ya atọ na ye wie ebi na ye beye wa ha na esiesie na awonte wo sem so ye nyinara esa de ni bebi akiri ye beye hyehye ye be fi assembly ye beye ebebo ama ya hu ni de wo nso nsem awe mense shi ha ne we be central business district ye be atutu ni na busiafo meshe bose ye be ne mo obi bi obe flout ye mra no busiafo de bia me kase ni pakro na e bosu bo ni pakro na omudi MC abamu payifo ekuni mampenya temo ye ya de ye fie efini de dwadwa hodo ni bi de jejeje ne MC wo bua ni ye papa sanse won shada holo ewo fie no omudi abesi dwom ho anya wombatama kwa contract no bo wansa abọ pete na ye bọ pete na afa ba bia na anu adaya na watwe ne na memene da no panifo disi wo yesiesie kurom ti ahonedi hu nsam de ehia pa mesini aban krache ya owo Sunyane East ewo bono emantam ononya for Vincent Antwi Ejei eno ne ensamtwofo kasa ya na Agyeman Opambo etu nsemi ebae afe yemfa nsem ne nkopie mu ewo amanone enanu ada ena Ukraine mampani Volodymyr Zelensky oye se ne niema akọ ewo Ukraine no nyaade a nani eje ho kra enti defense minister your friend say Mikhailo Fedorov we inadi was won tibiri ne nya adwuma kora bi o san se wo kan sem na won hyada ntie no se ne wo pe no enti won fa na adwuma nyina ento ho na bra omanfo no Ukraine eti se papa your friend say Mikhailo Fedorov Zelensky inadi pe won say for the way for how sense enti me ne wo ka say behwe won atu am ho agu monten so nra won mo ye kire den say papa your friend say Fedorov no adwuma wabo pa de ama Ukraine man no eyanim guasesem pa wam se ye shame se Volodymyr Zelensky beka se won fa na adwuma ento eno nti wei se enya nto na nka enya ntua na nka afre papa se dia
me ana meka ye Ukraine fo so omo san pew ntiro bra na be wa adwuma na ne atesem bia yete ye ne se na tension pa ena da federal yi woni commander in chief a ye friend say Alexander Sinsky na one more tension down on ntam no enya tension ketwa na so we ase ne commander in chief no woda Volodymyr Zelensky woda na koma so pa wantimi nyina di eno na nam so a wode ho ntansa e de akobo federal wa chere nse ja won fana adwuma nyina ento ho no eno achi general staff and as a chief of the general staff I friend say Andriy Notov one also eno na mpani abo ne din senka wonko share papa ya na federal of anan na one no nyina nkonko adwuma pepepe eno na amanfo no cheso we die enya kura na bra na press conference bi koso a e wo UK na eno no Zelensky e wo ho bia wo kasa e wo ho sa bre no na Kiestama enso wo ho bi eno wo che say general staff maboni din se sie wo no any defense ministry no wo montam onyokura eno nti ebeye se wo beyi ba akwa free ho no wode ba akwa ba behye ho eno no aye no saa no eno wayi defense minister e de afi no de general staff no wode ono ba behye ho boko se wo ma meya adwuma no na we ya waye eye ne ebeboa wo man na nkasa ne mpuntuo na federal no wonyini yo akoda small boy afa no nya 35 years wo no January 2022 no mu ho ba bie e na wayi no osaja wo mra no ma meya adwuma se nkakra saa nanso e kamia se womo de keta asese proye kankani dwum de bia for papa no a akwaya asem kese pa enu ne nam so a Zelensky share say we ene santoko a ekoso no ntino wonfa na dwuma nto oboko anya nto a enya ntua we so na yegina na ye de anapa no osia kase no ye de ne nyina asi eye kase no a ekwo ba je sempre mo be ma wo so yasene ma ye de bre wo na Leicester Ghana Limited enso de yas to space ene ne brush no e de ebesom wo na ensem a ye de bedi wo nto anopai no na paso bie ene say Ghana Mampani Excellency Yera John Dramani Mahama asha de share one more from Mantamu Bosse Volleyball Bridge no hwe be afibe kwa we yedie no ma wi eno na National Development Planning Commission one more ache say one more come niam nyina bom e de one more ntansa e de abeto montene se ne be ya ebeboa amo man chechire no etimi akom kan Mankesim adehye ni super esansa posifo ni bia won mo ho no wo mo apamo taxi driver for mo ya tan run ni nyina esanse bia ya wo begina bia ya chew ya jo 5 million ni nyina mo no nipa wo mo fa no mo gi 250 pesos eyesa no mo bokanti taxi driver for no wo mo nya adwuma Catholic Bishop here was a also Catholic Diocese no kro ye okọ Western North region no one na chairman Edema Peace Council was say Most Reverend Samuel Nkwa Boaten was one way you betumi bia aboa amasumdie fine etimi abampota mo Sunyani East MCE ayononyam for Vincent enchi eje washa de share one more nyina bossay one more main station no na wasamri ni hihye yemu kra dada enche contractor be hyase ya adwuma eho Mikhailo Fedorov now a defense minister ewo Ukraine many okase ya Ukraine mampani Volodymyr Zelensky say wentimi ne nya adwuma bio na wapam no a wamanfo na to amhu agu montene so eye ye kire ede atia na nsem ni bi kan we no mo ho e na ye de bre wo e wo Sompa 106.5 FM Accra Sompa 93.1 enu okumase waje kase yi Adamfopa radio ebutu France ahinkro Paris mu ono so fa kase ne bopeten ye e na afi Sompa 101.1 e wotakwa Sompa 103.3 e wotakra de Sompa 106.1 e wotachiman Sompa 98.9 wosunyane Sompa 90.7 e won Kranza e na afi Sompa 101.3 eno enso e wo Doma FM 100.7 ono so fa kase yi kanehie ban radio fire e na afi Kingdom 106.1 FM ewa mankesim enso efa ye Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra and afi Sompa Accra 106.5 live YouTube no eye Sompa FM live www.sompaonline.com so nsemi dodo na egu ho a wo betimi akọ na wakọ kenkan bie enuanom a ye je bre ede kaseye ebre wo no eye me odoma nkoma chiame obrempon na kwaku ampuma mini aba Abena bedu adepa kofi yes sorry so ama jumadi enka ye nyina atoa so ede ama wo